ebesi wo kina yare be ne da so amane be ne da so osu be ne da so kodan na be ne da so tutumirika na bra sokoban petuda odifo sikadwa asoye se wo ba ho no a odifo sikadwa nyame be fa ne so agyew ayi wafrim pokyere bi a wodam me fa akwanya we so chia me ankasa me piesie na agye me chia wo pa agya onhyira me san fa akwanya we so chia me manyina lordia me chia wo pa obeska me chia na obekua ka kyire wo so me chia na me chia me maame nso ma fosti e wodunkwa agya onhyira wo pa papa me mo wakwa abade wo ba tete Atimpon dwumedie so de me pa cho meje so papa na ho te sei agya go so hira e do doma nkoma ase amen wonim se de da bia me ba me ka kire wo se wo ho ayefe ne enne sister bi maame bi frɛ me free Sweden wo se de me si kanfo na ya na nani age ama wo osua me osua me pa mama me chia wo pa e wo Sweden me chia wo pa papa na me pese me busa wo se aso skedwa nya me kase dwuma bia na wo de ba otimi ye yo lady me pa cho me da se abusuafo amaje bre na matranse na mo hwe me ena Ghana Blasters bobo nanso wo de o se wo behwe efise wo do ewo meja mu ena meja ni nhira enka ho amen eja nsuo adeso bi yeso bi eja nsuo no mo asomdwe no ma bibi a wo hwe bi anya kama me fa akwanya wo eso chia otumfo suma nkwa hene ba fo okuja wo asu suma nkwa hene ba ko pe the whole Ghana suma nkwa hene odi mu obi adi mu na emu pompone ne kase no ba fo suma nkwa hene otumfo de no ba cho me wura me da se me chia wo afa me bo wura asafo ahemfie ekochia ba fo ma re hene me wura wada ma me chia wo na ma chia ba fo chia me ayere bi meja bon mai ejen shraw onye okese ontum nkwanem na ma obia bibia oye bia enye yie me pacho obia waje bra watrase wo hwe me bia so me chia wo eja bo waje kumasi konkore eja moaw na ma ho ban ya atamfo nsuo na atamfo nyanyame sikadwa nyame kase edi nkunim ya da eja se yo lady ma memra question ne so obisa me say problem bi obia de bebe bia eja etumi ye me pacho the answer is yes sikadwa nyame kase woye he is the people's helper. Sikadwa nyamekase is the people's helper. Oye nipa nyina aboafo. Ono otumi ade nyina aye. Biribia do nipa dasane so se eye haw na wo soro ase na ewo nipa ho de ya. Ene me say fabra. Sikadwa nyamekase woni limit. Wonim se we de adwuma we wotumi ye ana we de ontumi nye. Ono no obo so ne asase. One na ye the repeller of every human being. Enti ade bia fa oni padua ho bia no sikadwa nyamekase on ekutam ono diabro ni de man ye fra na Yashua Hamashiach na me ma tan na batwi mu sade ono akan o se me na meti sika akonwa so enti sika na dweta nyina e media enti ne din sikadwa nyamekase anyame ne doso ba mu pumpuni kese pa na owo mu no on na ti sika akonwa so nyame bia ntimi mfa ne sense ne bo se me na sika na dweta media enti Haggai chapter 2 verse 8 was this can you tell media enti media timi ade nyina ye lady obi sa me a de da wono me pa charge number ansa na mabusa question na etosum yenu 0553 011 926 0553 011 926 aya na onwo se me bone ntem ana no ma me bi frɛ wasi lady number na ya bone ntem do ntito bo ase Misi subio 0553 011 926 midawase se wafa number na wo frɛ enhira nkan papa me fa kwanya we so san busa obi o se ene asori dan bia obi abewuram bia akra o pani o hwan o wose wayehye obi aso ayehye na me busa sese obi ton ade na se nipa kro ni dwadie nkoso a mi busa sese wo basikadwa nyamekase na ase a eja betimi afa wo so aboa na ana lady me pa cho me da se abusuafo amotie me the message is simple ewi ase wo ho ya mfa fufuo ni meko ya de fufuo di nkwan nokre na so opese ofufuo nso ye oda
me pacho mfa nkwai enam ba ko penye nkwai enti mpani se enam dodo hoi ense nkwai what you say but enam bi wo ho a wo de be fra nkwai no e man nkwai no ye nwono enti me de mebu be na me kasa che say life without spirit is meaningless abrabo ahonhom enta akire no eye abrabo hunu ebi a wodi dwa se de lady kan yi me pacho na sikadwa se ye ba be koburo nyam asoose na doso se de lady kan yi a menu a wotie me ebi a na odi dwa wa bia dwuma de se oye bia wo ye woni ema efe ade a ye pa wo sa de we ho no se ebi a no obi nyina na hyedwa ana wa bia store obi nso abia the same store ankrofo twam wo de anim akoto onua ne de wo de ya no te ho a ase sabio ase yehwie sabia na agu ho mepacho enye kwa adenti no obi de ye to na nso to the same item ne ye nto papa mi ntwa no anano maami ya wo ba asoda mu na wo central market a ma fili ya chia wo pa wo central market a no wo ton ade a wo ton dwa o shantoma na wo ton yeah na wo se wo no nko ane ntoma no de badwa so a obi eso ase wane say ye de ni amansra guso ye mfi no wo se wo no ane yonko a wo ne nchen ye to na de saa ti wo sena sesa no se a na de pa na nti me nko a me be hye amanfo besia so na me de eye adwuma nti we nko a de ote wonka e wa afidie so e na otu America e na obae no wose niam ekoyiye man pa se niam hyase apagya enti na meka se abraba ye bo no ho me de menwamanum eno na meka che se memfo so se chinchira gimedi menya papa na mo menwuma na meye no enwuma na ani me ho adanse simple me wudi matam a memfiu asam bia beka bia nya masam wo mfiri nyame enya na afra me wo firi nyame enya na afra me me mu akonta mawo enti me madwuma meye no meye magya adwuma enti Yesu ka se mo se adeti wo hoi ese me yedu osoma me na adwuma fisa na bi beba me ntumi nya hwi bi o me nya ka me sagu mebu a me ni pato nkwanta ya pai enti me ti ase yi na tire nya nte yi adwuma magyade ya hye me se me nya no eno na meye enti me nua so ngidi abra wunyi ni a me ni problem oni a wutie me agya se ye be kobro nyam eno ni pa struggle pa ni pa esu me nua so beska danya me kese na ase a kuta ogidiem wo ba ehonum a place of testimony ehon the power grounds wo baska dwanya me kese na ase everlasting power palace a wo se me kwa jema dance me kwa no makwa jema dance adanse aya simple as abc enche the program kese pa ebeteta so enti time chuku abra de betu dwa no tumirika na bra aya dance program obi ababa bia baba ju dance die lady na aka asem woman ma fili mpacho ya chia our central market antuma phone mu mami yo lady sometimes obi wonu mu a ohun so obi eton wei ento onu so hu so onso kopa be se de bewura mu a ebe yi ewiase we esono breku okra e na so akokon nso de the first obi aye wei na ekoyie no na no nche so ye ebe yi ade bi a peso ye bi ya dikai bisam kwa bisansa na bisasa anamo we na mpese mitu ebeboa anasa moa ansa no otu ho anamo da bia meka nkremofo asem kremoni bia wo de opa go to railways wo be connect kremoni bi ton aponchani a wawu no apro no asere kotre chasa animo moton no timi se enkan shada nkoyie wo wonura ho nyina moton nanso ya cho se na japade ni a wo yamba hyew nokwasem ukoto na ase niam ote ho no airtime beta no no de asisi abrosan ewiase we ho wo ba wiase bisa wuti ebisa ya de ho hia pa ebra ma filiban ye esu no osu wo se niam papa mekofa no enya niam ketwa obi nso kofa bi fra abrochire me wa abrochire niam abrochire ntoma wo eno wo sa kofa bi nso otogo esade be piso sometimes o timi ko Nigeria ma me ko ha niam agunu shop mu a enya asem ketwa nanso obetera ho asebe aso agya ne nan ya nto ne ya chiagu nkrofo de yeso ewe na ma me hu ya no se da bi on terase obetum ka no obagya agya na ase me pa cha ogya se me nka nkyerɛw ya de afɔrebɔ na tie enu ti na me se me nto ade enti wo ba agya na ase a wa afɔrebɔ 500 cedis tie ne
Oba for there 500 cities. Problem be a de bebiara. Bebo one for there 500 cities. What the any sort of 500 cities? What they are to otano so? Kwasem nyina guso. Skadwa wadaworoma. Mato onka. Ebi ni so timi ye. Na hu na dance ne bebre ba me ni dance ye. Enti ni obi dance de na me ba be ye me de. Enti skadwa say no kura say. Eye hu na aye bi man krofo a. Me so me de ni ma for de bonie. Me de to hotel so skadwa boa me. Uwi a me pa cho me ni asem bi aka. Kofi dia ka ne se fa dance ye bre me. Na dia ba ko anya ne se ja ya dia ma no fa dance ye ma. Na you adwe so ne nyansa de a eno de me nka hwe. So obi ye bibi ma no anana se wa onim de betime ase a kire. Me de susum na ye adwuma. Obi a woto ade na ye nto. Woto ade na nwansira abu nkam so. Me nua enye bone bi no waye wo. Adwuma no nya nyinae. Bra ne nyina adwuma no ma wo. Bra ne amparisi adwuma no mfa ma wo. The first one ko prepare unwie. Wodi omo ne se wo be prepare. Ba de aka no enipa ba beto ade no. Eye otwade amponyankopon na di nipa ne ba. Wontimi nko obi fie nko franse meto ade enti bra beto bi. Se awurade aka nipa na kuma wontimi ma. Enti bra ne nyina adwuma no. Yenye crowd puller ne bi ma wo. Obi oto ade bi wo hia crowd puller. Wo hia favor, wo hia luck. Se wo luck ne wo famu a. Me pa to bi ba ba so ne am ade ya ne se. Ebi a wo ne makura to no efe. Ya be dada ne se ya. Wo ya de. Wo de ne ya kama wo. Emfa ne ti abete so. Obefiri wo nchan. Ebi a wo to de 1 million. Anasa 100 cities. Obefiri de akwa koto wo yonko de 2 million. Wo ti ase ante. Wo ta trase bisa wo se ante me bone be na maye. Enye bibia na ye ofi abayifo. Ebi a na nsoroma no. Ebi a na yakata so. Onsoroma ne na yie. Brane afa nto yie ma wo. Brane ama abofo mna mejira adwuma no ho. Ne anyina adwuma no ma wo. Na bibia ntimi koyie. Abusue ewia so wei. Wasese de anti e de esiesie aduane. Na sika nso ya de nyina. Entimi nua me de mpesa me ka che o se. Usika sama akofom. Udwadie enkoyi a brane anya adwuma no yie ma wo. Eye simple antietia. Me pa cho me dase. Papa, me pesa me busa wo se. Na no na ye asori. Na ye nua baabi. Na aware ho problem ye ni problem pa. Na ye nua ba ne ba ye eja fa wo so ehye ne nkombi. Na me pesa me ameka asem no papa bone asem no mu kakra fa ma me. Yo, let me patch on my dase. And na me nua ba na se say me no kasa wo abrocho Germany. For secret and confidential, me money din. Me money din. Na owadum otonto mobile phones. Let the you be upon homo de pa. Na tie story we ebi ayo ba ye o ma bebre o ho a omudu omuni omu ye mama yie omu timi tua woni oba ne date a oba no atimi hwaw oba hwaw enfo ne de obeye edu aware so a wo hu de obeye oni ne ti ho ade ya ne se be ma timi ne oba ekokete so koda agi ani enso ade ba che ne wo firi won cha akwa yo oba foforo ho ade wo ti ase ente menua me se tutumre kanabra entanta mentrase menua bai wachi sabre na eye nyame nipa bi memone din ona na wasi super the whole Ghana enkrofo dimirika omutimi nante twa kwan ekọ stadium bi na oba no hwe banges egu ne nsa na nya asem to mpesa me ka cho se enye bangem na tumi wo tumi no nti atarem dabi ena tumi nti obi anafu ye kakrakam dabi tumi woti ni paduam nokre na menua be wachiri a program ben wonko program bi okobi na wana na meya empaibo ewo sabra na meya asori wo Kumasi jinya ase o se tutu primary school ho se JHS wo ti na meya asori school dem aja abefu na sister by no pema sempa wanu kura once upon a time o haidan kura maame ebra enkom seton so no okọ haidan ede maame aja isori baby obi a na wunim sister ne beka na sem ya waso opa ma shada ne be ma koye gold ring ya ye gold ring o ya baba ware sister na ne ma mete Kumasi asafo na wo se wone be ma ne ko efie o ma frobro san o ma kodi nkomo awie o mu si fo mo na be ma ne bi sansa na me kura me ye de wa ha sister ne me se bi ya gro bra ne se ya me ye de wa ha na adai edi enti na me no nam na sister so wo su ja sa ntoto an no se asampa na me ka to me ye de wa ha wo ye de na otimi de me ba ha
all of a sudden bra na dua asesa ebra mu kochi oba ne maame o wo mu sifra abro san sisi fom asafo ya kuma si asafo asem na mekai bra na dua dane eno oba no mu di enkomo chese ba ma ne bo afu ena ba ma ne se ona nware ne bio onim de yabogu na ni so a wani oba ne de ti ye sa bre kura na akato mamento wo abro san ni asam keto o enti sister be say senti gold ring na yakoye no eno menya ne dai o ka che ne say fa unya ba ma ofra na de ahye no na me de mempe ajapade am de agya wa ne say gold ring ne fa sister beka gold ring na ka dam oba no oba complain ye o say papa me hwe ba ma me bua ba ma bibi asem ye ma ba ma bia me ye na so ba ma bia ba me ntia no agya na okọ na me ka che sister unya nshi o mita na me ka che say agya be fam so aboa no asa agoro asampa one day na me ye all night e wo say tutu school mu ho a e wo Kumasi junior ase ba bia Kumasi high school no just opposite me che o ba bia me fire na sister ne baby na that time me wo sofo bi my uncle sofo bi ya friend sofo aboaje na sofo na say na ha say apa kakra empa papa enwi kakra ho na say eya apa no kwasem enti e ho na ja kacha me say me friend my uncle sofo no ana me DJ ho na me say ma me bra ba ma be wa no wo wache sofo yi kakra bi na no pampa ma te say sofo yi na brama ba ma no te say ba ma no ba be o de passam ba be to anim wonya be so pese kim ba ma no be jira so ayo ho ade so sister no be sasa odi for asem a okay de because enkom sha magie e wo Kumasi abonte so nya enkom sha ketwa asofo akese ya hye me enkom enso ni nyina amem papa anyawe aso de condition wom ya hye enkom anfa na no school dem papa na person che say no say anyawe ma menyi ni sa na me ni free party no otime ni me edi nkomo edi agoro o say ma menyi ni sa sabra na ye I think the first May ti enkom she no first May me describe o be ma ne kire no e che be ma ne tenten ene be ma ne suban said your be ma ne tie nyina me describe kire no eja fa me so describe kire na wana sister e ko adum what na yi wa no ba bi ba no be ka che say ohima oba bia yo ohima ti ma mondi ohima bra bi me yonko pa no no wo yire no wajai na yire anaso na yire aware na gu enti bra na se me fa meto anim sai enka opewu na ne din so obabu anim enti ohima so obaji atomu a ho no kai enkom hye da bi enkom hye bi atom so eni asada te dia bra akro no wai ma me fu ani nko hu no na se me hu na so e me try se dia enti se na sister na picture enkom hye no wanani so okọ na brother no said you me describe it here ja fam so describe it pepe wo hu ya no da na no sire woni tirim no se enkom hye na fa wonderful I tell you sir wonderful brother no eni oba ne ye ya 1 September wo ko adumu a eda ho 1 September ya ba ye oba ne ho de officers mess asoja fo num no kre enkom hye ne by May mu 1 September na enkom aware na edai abaso eno ani be ma no wo ma miensa no kre ne ba to so miensa no ko wo no Germany eso oba no Germany dey say who say power no dey power dey me make cho nyina ne say se bibi hawa to mirika na fabra wo dia me dey mento bibia e ya forebo wa forebo 500 cities what me bo for 500 cities sir distance is not a barrier bomade na bra na jam for me so muaw ne ye nhiraw na so nya dance ye bidi e simple lady obaba konso sabra na mesanso wo wey asem school abusia ya dia pere ya chew ya bre ansa ne yebenya nkukobuo bi ahyem skadwa da woroma enya izemayan ewiase adwuma ya pa ya sofodie no kwasem saudi sofu a obi ase wo no wanyi adwuma na wo ye no kre sa enye enko soro ma wo a obi a obuo kra ya mu papa obi kra nim se nde ya na wo hya ase obi nim se me start nde ya bra nde ya na nyina ne ya hya nkomo no kwasem ya hya nkomo sa bepem ne ya yesumsum dwuma bepem ne the kind of creature Moses nyasa God of Israel nya no a eda no anu odere ba bontin o training for 40 years o ko tra Bible school 3 months aso yesofo hwe be di susu ati ne hade abusia na fom ga ne ya friend ta we de mebo ne din no kwasem o Kumasi PZ ga ne ya tietia bi
ne nyuma program no kwasem ana gari bae wa bae na ja form so ka say ah mame me wo say be ma 10 gram pa be ma ne wa papa what is a light pole no what is a light pole be ma ne wa ba ne gina ho a oba ne da ne sisi se na me si hu no kwasem na me se aja se be ma bi ti say e ba be so pe wunya be ma what say o pe gari so etietia ne mu odu o pese de pa ata me chiawo tie ni yo gari pese de pa ehwa na me bisa no o say de aja be ka na no kre de obeba bia maji atum ansa ma no se ma nya 19 up to 25 wa no mu bodwe by 25 to 30 was yesre nyame wonyanya 35 years o se de obeba bia maji tum abusia man tra se nya de obeba bia agitum dabi my brother nkasa mawo yes for the hunu ni bi na kɔ ne nkyɛn no anya de manfa mawo me de me se problem bi da so bra na brother fam so mu awo simple de o ya no affordable wonya ba afford 500 cedis a uni problem baby o shabia distance is not a barrier me de so na ya adwuma enti maja bebo wura tokuro biam baby o share da be o kɔ fa mawo papa na want oil unto oil me pa menton bibia o want to obi ba won chan ama ne me expect me pa menton bibia okay menton suo only if suspected direct say menfa we ma odi a eno nko na mo se me kofa bibi dia besuo say we na meton enti tobi me pa cho da bi sa ukọ wo hwe manim say na kopia so da bi mu na obi ko bom din say ya fra na odi fo sikadwa na akwan sansuo dia besuo akofo oye dia besuo wo se buo say na da so tobi a me pa cho nyame a menton ade we are separating the men from the boys wonderful enti nkran na tonton ne ma me my god yeah media kasama ne ho yes simple no kwase lady ata meka asam kire no asa agro asampa ya bo sorry one sister bi na ba sorry na omo kwa kofa ka tasi bi omo kofa tasi nso tasi ketuwa bi akwa ne nan eya pem dashboard no enti omo ko nyina ata ne tra kire ana sister ne tra front ti anadwo no omo ko na bra no ya no ohwe driving mirror ohwe eyi no inside mirror no no catch sister no on front was sister no onu ya na tie kire no say ai no say fa ne ma me nware ai brother no kokosi omu oba bi omu wo oba nti wodi akire ade akire no papa no jira get ni pro no achelo se jamai get ni pie o se me na no ambesi mo no oba me se wo kunu no se da bi no se me pesa nka me ware na lady tie me Ghana for ni pa bia so odin no kre enkom se ne ba se ba ma ne hu no won tene hu jai won hwe ye no anfa match na anya dai ama no so the match ne ma ba ma ne say kim no ka ho de ye ne ba din na wana gari wo konya ba ma no onum se wo wie nipa bi won tie nyame asem wonum se wo wie ba ma no de koka ne say pa ba ma de ka no ade atie no ba no se he sister ho lucky o enu amede me ho ka wo yi enne manya sika brutal every day bi ana ba ma no person ne sister ne da tiani yo every day bi o se gari wo lucky enti o person ne da na onere da na dwuma ko yie wo ba ne ho de o ba ne ho de enai me nsuru a meti ka so ma wo ba fo ehwo de ye no se na no ye de amanim tie suti ho yi ayase aforobo media I believe in the spirit meja wo ye ho mo nya nipa nokre oduma ko ye ho enti dia ho ne beka no tie se the bible na ka no wo se dia yi eni pantie dia ho ye dai e ka kira asafo no do wa so no do wa so ni tie dia ho no ka kira asafo no enti lady e ba ware samua skadwa me ka se oye obrekiri down obi wo ho a no oba bi atra e bra wo ne oba ne tie no no ni kapre eni ama koyi ama no e koyi ama no so oba ne nyane onye ne size oba ne nyane class sister wo trase am wore agu wo trase am wore agu yes e wo oba bi wore o Germany sister no e ka to ne bro na nka ba ma na yiri ne ma to agu e na ko ha ya je ba ma ne ba ma yo e dia ma sister no obeda sorry mpo bi sa sister say men sorry I'm telling you me ka bibi kira o say me nua en trase o na wiase bibi na okwa lady papa bibia ni wo a obi de ba skadwa me ka se wontime nye me dia na odi fo skadwa me pa to me number ni 0453 011 926 me pa to frɛ me na agya fa me so mu awo o pɛ so follow me a me wo YouTube so
Sikadwanya Mekasi TV ewo YouTube so. Wo person follow me on TikTok on so a Sikadwanya Mekasi official and Sikadwanya Mekasi 1. Ni me enu nyina ye the same account. Wo kwa ya subscribe YouTube na subscribe na share videos no. Wo problem abrani anyama wo. Distance is not a barrier. They here no affordable. What you go for 500 cedis meja eja wawie wo obayi wakoma so ade ama nanso adanse a etwa go TV so yi wo so bedi ode me pa cho me dase papa nti se obi yare e wa amanone na busuafo wa ha na ma enti obetimi aba abegyinam e de ama sa nipa na na lady me pa cho me dase ya no me tabo watch bi papa bi ne efra no eja nim Italy na no owo ena awurade mfa na kranse wo wunu wanyini papa no yare bi aduane ya no otimi di for a day eye body betem ba akopɛ ontimi ne aduane bi ya na papa no asanso anya asthma papa no Italy o na menim ne da ye hu ne da na menu aba bi ena connect no ema me da bi sabra no ye yamponsa na me ba no wana eja fa me so mo otu kwan wakwa no kodi mi wa dance ya chere sister bi ya friend sister Boatma no Italy ena ba luso number menim so da so Italy o de amintumi nkyere enti sister Boatma na yonko pa ene ya janim ene opa yare na opa no yare no na yare bi a doctor Boatma se opa no bewu no correct true telephone prayers o no correct sabra kwa na internet na se da nya correct nya papa je se okojina ba enti so okojina ba bi no correct ofro bepo ana okojina park bi so okojina vantage point papa sabra no kura ne ya wa kurase sabra ne mafiri kumase akwa kurase akobie prakam no kwasem enti ofra me kurase o no correct na me kurase ni sofo na mpa osofo akwase wi ofra me di asomotia no correct ebram kofa akwase wi eja wi amachia wo kwase wi ba di aso no se masa me ka tu osa ngosra na ewo so no enya kurase de no correct so am kumase a enti no ofra me di asomotia I'm telling you sofo kwase wi evangelist eja wi amachia wo na tie ni ye me bompai wo phone so ebra me guso bompai no pa ne se wo ten kasa wo se agu no na se bibia hwie firi no ho ase ahwie nsu agu ho plam papa no yare yekoi papa no otowo ti bi be che me no correct sa wo che ya metabo ada akira senke se akira me bo a me de sa wo che no ya kai me achapa sa wo che na che wo de be che me aketuwa bi wo so anto no Italy wo koto no Germany ene wo de be che me no wo from obo for Michael no correct papa ni nya yaresa no correct e ba hwe me sa bro ba na me yerete ayi kuma se ayi baby ana woti akropon ana wa pa na beto me o hu me no wasintu nie na so pa ni me nie sa bra kiti bi ona ma ye nipa ka ganya me kasi ada ma o hwe ba ma metiwe ya o se me so pa me so wa papa na nsu se me ana me boss empire no what the watch re be che me e evidence me re feed that aja ni aja fa currency lady so bibi bi yare wa bro kira me pa to yare sadie ye tenete obi oba everlasting power bi anim ayare sadie emfa ne sadie yare na tie tumirika na fabra do oda hospital kurati mi koyi ne ba dia doctor so oni aduro ma no ye timi koyi ne ba eda no otimi sore e ma na oto no ko ne fie adanse de bebre da bi aguso ba adanse ena de am adanse time no krampa so enti lady so bi sa ayare sadie ayare sa etwo wacha na se bibia sikadwanya mekase mese ade biara problem bia te so bia mese de ohia ne aforebo wa aforebo 500 cedis what me bo afode meja 500 cedis and can iska 5 million wonya de to puppet ne so say kim na ko asem gusu wie aja wie wo papa nti protection so sikadwanya mekase wo ye lady sabe sa hobambo ne ho a we kura menka ne sai ewi ase de oni pada sani hia pa eya hobambo no kwasem president ya to abama no wana te Ghana konwa so all the security gadgets ni nyina efeva no correct nanso osanso pade ai wo pa bodyguard no correct wo kasa na obi sa head ai ejira na chi no correct what you say entiminua so te wi ase na oni hobambo a me so te se bronya akokọ ya ba tu otwoti one time enti abusue Emwone nyesa nipa so Mwone nyesa wabo ho bai. Pachigirafo bi na mpani bu besa etu ohoi senya chitafo a na woto edai eto. Enti brane mo ho bai. Enti na chese eyese wo nipa bi akora wunya wo spiritual father anya sa. Lady, me ka no kora kira wo. E free Israel anasa free Bible mfiti ase. Wo hene bi oba ye biara
e woni difo kwasem nipa bia person nipa kase bia wo hia difo woni difo a me ka cho se bibia betime fo ase papa enti se obi bo anase wo Ghana ha na se wo ba wo nchen a bo nso aya na agya wo ye ho adwuma ma men ka se me kire ma me mo difo bi din osofo kwa miza wo Kumasi Greek prophet me pa cho me chia wo ma ko papa na se emsa twice papa ka me ho asem bi na enwanwa na ex blaster prayer bi no oni board bokro wo wa won shada ni board bokra na papa no ni nua ba ene ko di fo kwa miza ho wo kwa no waka che se me nua bobo sabram se na wake up emse 206 die no I think 206 anasa 2010 die no no di fo kwa miza ka se enya den sabetimi aye de awurade aka ne dia no se meye no kre sabra no ya de sabra ne gira matchim na de oni mbopa sabra na akwa bi ne afra no kwense wo so ababi o blasa kwense wo so ababi o wo ye fastest prayer what enchan na sabra me money di no gira matchim abusia me kan kure kire wo ewiase wei me se tuo enya chitafo na wo to edai eto we are footballer ya fia ne ka mo ball o me bia me kan kure kire obi sa house of folk wo bi obo house ne kotokopen me pa cho house ne kotoko o predict enya yie dabi dia na kwankyere mu oden na ehye me kan kure kire wo enti abusie so be bobo no ne kwankyere a me nu ya pa be tira wo butu no me anu amu butu no mawo ma ya mri butu no mawo wo de ka ball wo nya de ba wo na tache ball no obi ase yes akoe prayer yehu wani mu anu enso na se wo chitafo bi a wota wachi a wo piepia na ka se de ayu mo ejira hoyi wo ka se ekwa anya kwa wo mu ni abedi pela nke be from na ha anakura se ayi Jordan you on the captain here wow se de dan captain ni nua kuma be dai obe captain who say power no day papa abusu e wi ase bibi na okwa men ka sa abedi ma ne de dro dabi me se tuo se nya chitafo a na to e dai omo papa pia won na chi papa na pia won no kwa na bibi so sa ta kire no kre empire boy ya dwuma no kre de ko wake up ba no akọ chief mam nchen no akọ empire boy wo so de wo de an se wo ba tutu la na atie ohun osere abrabo no ya mo ne sa akọ ewiase bibi wo ho bibi ni wiase anka da ntuprum lady me pa to me dia no di force kadwa me pa to me number ni 0453 011 926 problem bia wo hia anasa problem bia da so bia tumika na fabra ebia na efie no me se brane emreki wo de ohia your 500 cedis baba for de meja anka ne sika 5 million onya de to fom bibia de ba ya biara ye twa ne pen e de amawo eja se be kobronya enipa ho kire wo emrantie ne maba ehunu amane wo so oba ma youth no entimi nua ba bia wo tie ba bia obia bra na eja fam so muawo the message is simple me pa to me the program na be ko wie lady I don't know bia na obi bika baba se wo nche na ye mfa dwumadie no me pa to eja nshira eja nyo kese me pa to me dia no di force kadwa se na medical aka no me pa to me wo YouTube so sikadwa nya me kase TV e wo YouTube okọ no ma bomode subscribe se de be ya me de video bi atomu a na on saka and no program yi eda sikadwa nya me kase TV ye wi ana dem krodon on sa be ka bi problem bi a wo bi a so te abroche so te Ghana fabra na eja fa me so muawo ni anya mawo na nya yie mawo me pa cho me tia me ba na ajeyi eja nshrawo me ba pene no na ajeyi eja nshrawo me tia me ba Abigail so ma tia me ba kuma me manyina me tia mu nyina me tia me ba Randy and now so me tia ma tia wo na ma tia me ba kuma na Akweska wa me ka kire nti manager no pa na Akweska eja nshrawo ma tia Balancing Palace members nyina ene wa wo do me ene wa wo ta me especially mu a mo ta me no me tia mu nyina obi a wo mpamasem wo na me tia wa ja hu mobo na o mo aw na ya ntamra somdue Bible say be ya muni ni pa nyina ntam nya dai emra somdue asomdue na me hia me nka asa jimedi na ma ojimedi nso ye nshira ma wo eja nya okese na yere bi ene ba for my re me pa cho me tia mo eja ya adon a ye be hia ochina me pa cho me dase ya da otumfo sikadwa nya me kese ase se ne nso ode ye na ache ye na dwumadie nyina akwa wieye asomdue mu se dwumadie ye ofe na wo pese wo beboa dwumadie ya ye de number yi eto ho ma fresa number no emwa bia wo pese wo be sponsor na ye ka dwumadie so no
eja be hira no be ye wakoma so ade ama me da wase se wo be fresh a number no 0553 011 926 ebio se wo pese ye ton wade enso edema wa ye bo wudwadie hu dawro edema wa sa number me de tu dwai 0553 011 926 ubetimi afresh a number na eja be hira pa me da wase famous eja hira na wonye wakoma so ade ma sana otwi nozo mechia ba kope the only one otwi nozo mechia me sa chia samdakus adwumawura mechia pa eja won hira sa wonam afidie so eji afoforo nkwa eja won hira no ma wo botaye bia wode baate asefo asase so no emra mu ma yada wase mi a me di dwumadie hu chia me di the lady bex ya be senhia ochina same time 5:30 to 6 o'clock me da wase se waje bre na wahwe me bye bye. Abisi waje bre na wahwe me me di anis ka dwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emra asomdwe nsem a me de na ma ene san